Umundi nyeni sawa Robert Mutuku ni nethangu ya Daily Nation nethangu ya The Standard na tuyambia mauvo alama nengetwo wito thini wa page yambe ya Daily Nation ni mauvo makonetie mauvo alama na umbulilwe ni President William Ruto meokonania ayumbe na maseneta na kuidhi wa mayosa ibaki ni kana kwiwi atei silikali nane kana sia county la sia saubika mbe wa mbunge izusiele kukunikilwa maundoni meke udhukanyo na indi ni kendo kilaki ende na ukilia vyove na kitu miesi kalosia mbunge wadhinyani wa iyo itaende ya itina wa kuidha indi yumbe maelesie udhatuo itina wa kuidha president anama kona nisie na olusani na president nuse ubisi enza maimwanya ile ni ithi wa itethesia kukitana na siko sia ulosani na indi ni nzamela yetete vamwe maofisa kuma moveani wako kukitana na ulosani ESCC movea wa NIS bena movea kana KRA vengi monene wionthini kati wa mevengi ila wa isi indi yithi wa tethianisia kila kingi kia muthenyani wa iyo ni ayumbe asiku ithe kuelesia uthatuo kumana na uneni usu wa president na indi ni mauvo ala twende na kwatiana na moto na indi kuisa kwikwata anza mesu ni kuisa uthukuma kana bya ndume uthi kotini no itina wa kwitha amwema ataalamu mayanse kana ni uvathukanu na meao ni kwitha EACC niyo nengetwe watho wa kukunikila siko sia ulosani vanthi ya Kenya na indi tambia ya president yoneka taya kuvetangia ukumo mubea usu wa EACC na indi kila kingi cha kusanya ni kana nthini wa nzame si ni useuvwa ubisi wa president ni wo ukwithe wa uyungamea nzama isu na indi kino kila chukilile mokulio maingi ethi wo ubisi usu ni wo ukwithe wa uyungamea wo iloke so wetwa nthini wa siko sia ulosani kukekwa ata mavuvanga manengetwo wito ni mavuo makonetie governor wa county ya Kericho Eric Mutai ulona amini ya ung'uthulwa kwa vinda yake eli ni ma MCA ma county isu na indi ikwatiwa kuvika mbe wa nzama ya mbunge ya Senate muthinyani wa mundi balani wa muthenya ola Senate indi kwithiwa isome wa mavitio make na itumisi yake sia utuma the wana betangiwe kivilani na indi itina wa kwithikisia mavitio asu niwo mbunge sia Senate ini utweka na kwani yake kana kung'uthula kwake kwithukiwa ni mbunge yonthe kana ni meithi wa maisio vya nzama yimwanya ya kwithukisia maunyungu nsio ma MCA asu tuithi thanguni yake eli ni mauvo mease kana nzama yothukumi wa mbunge Judicial Service Commission JSC ni betangi ya munini wa muslimu na makwani Philomena Mwilo evitio ya kwitha asa kuiye kikalo cha silimama kwani ala methukia sia kwani ya kuvetangwa kwa Rigathi Gachagua akuma kivilani na indi ni tawa kwitha ndo inge masia kana Mwilo kwitha newa munini wa muslimu na makwani ndena watho wa kuseobya kikalo ta kiu na indi JSC ni muvetangi ya maviti onthe ya sia kana alameta kwani ya kwenda betangwa visini mawendekethia mo maibikite mwea wa yana imu 38 wa kubetangwa kwa musili wa makwani kana munini wa musili munene wa makwani kuma mwanyani wake ithanguni ya karatu ni mauvo makonetie utwi wa koti nthini wa ngusanisio sia mali na indi babe ina ikwani yotwika mundu mukomwe ulonengetwe sitwa ya FZA na mundu ume akanengwe sitwa ya RB mundu muka uwa naendete kotini ayenda koti wetikile nukwitha ni matani isi na mundu ume maane mali katikati na indi betweka kana mbe wa matanamba kutwana nimekite sahi mwigwano wa kana mali ila mundu maitwana na yona yisitwani yake yende yana kwithiwa yake na makesa utanisia mali isu ndi anwa lakini mundu mukoenda ubinduka mwigwano usu ayenda indi mali isu ibikiye kuanwa onela wethiie mume wake enayo na indi koti wasie kana mali la ilite kuanwa nila muna mandie mwimwe mwamina kutwana isu ni ilite kuanwa ile mundu wethi wanayo ndi ilite kuanwa niki nikwitha ni walite wete ukosi wa kuonania kana ni wachangiye nthini wa komanda mali isu withanguni ya katatu mavuangi manengetwo wito nthini wa Daily Nation ni mauvuo makonetie athukumi muveani wa OET na muno atethesia madakitali na alame ungu wa Kenya Medical kana KMPD
yu alamiasia kana ni matona kutua isia mukomo mbeange kethiwa serikali ndivikia na kwiwa kiocho na muno me teta nundu wa universal healthcare mayasya maundu moma yo thini wa kwanzia ilite kikiuka kavindani kala manas me mukomoni wo ithangu ni yakana ni mauvoasu makonetie President William Ruto kumbula kana vena ulosani withitwa uitwa iwa mbungeni ya Senate na mbunge nene na indi ni mauvola maende na kukilia evyo ve na ndo ingi mayase kana president kunena ki ni kwi andu manywe kiwo nake akwete yenzo binundu wa kwitha obisi wake withitwa wikonanwa na siko mbinge muno cia ulosani na kuikunekulwa ilovia ila obisi wake withitwe winengane cia kusangia makanisa katika sindu ingi na Kenya Kwanza kwithiwa itongwetie ndini wa ilame usita empowerment na ilovia imo kutwika kanani cia iye na indi ingi maukulyo kumela yulo wa umo wa ilovia ila methi wa mainengane na indi nibone na weta kana andu ingi baende na ukulya mokulyo ingi niki president ukwase kananza melose obisi ya yitha yungamiwa ni obisi wake ilo obisi wake kana executive makethi wamena mabetio nzamesu ikabikia na kunenania twithi thanguni ya thandatu mauvo ala manengetwe uito ni mauvo makonetie misila ikunikite kumanwa na maandamano vanthi ya Kenya na indi measekana ni mailite ambo kwata aki mbe wa kwebwa ilovia ila indi president onase obisi nzama ya kuthiana siko isu na maibiki ya kwebwa measema kwate aki hata measekana amwe alama isiendwa mone Messi alama mowa yete kwani ya Rex Masaidi la yendeye measia menda kwamba kuona alama atwa isi siko isu mabikiye na kuobwa kana koda kwa kotini na ikuani kasilwa na kodela matane samba ukwata compensation kana kuibwa andumo ala maiye maikaibwe na indi andu asima atwa isi siko isu maye maisa kuvikwa kotini thanguni ya Mwanza ni mavwasini na unengelelia magavana wa kaunti ya Kericho Eric Mutai kwithiwa ayumila mbe wa mbunge ya Senate kwi mundi Senate yethukisia indi makoani alono konanwa namo na indi kutua kana peithi wakikalo cha mbunge yonthe kana nimeusovya nzama ye mwana ya kwithukisia kunguthulwa kuma utongo-ini kwake ithanguni ya nyanya ni mauvo makonetie mwiki wa masau ma serikali kana Auditor General Nasi Gathungu na indi ni unenganie livoti kwase kana ilovi mwinenganitwe ni dona bilioni 5 yesi we itomekite hata ni serikali nundu wa kwitha balite tha bena uelesio musio wa undu ilovia ila sio nengano ni dona itomekite itethetia Kenya tasikite melati yeba ni kana imanike undu itomekite lakini asia kana kimanza cha bilioni ile ndono 5 yesi we itomekite hata tithi thanguni ya 10 ni mauvo matema kwendesia na muno kwa alimu na indi vetu kana alimu alame na degree ya masomo ma primary mayithi wa matona kwamba tua ndewe kusomethia skulu cia junior secondary school vetu kana maibikiyite mailite kuendea na kusomethia o primary schools na indi nikindu ngwatanio cia alimu siendeye na kuleana nacho nundu wa kwitha measia alimu asu ni qualified kusomethia junior secondary. Thini wa page ya 12 ni mauvo makonetie ngwatanio ya vamwe ile mbeta ya Afrika ya kukitana na siko cia umamai na indi ni mauvo maumbukie nthini wa kikalo cha mithenya li kila kitwaiwe kuya kaunti ni Ilovi kana musini wa Ilovi kitongwewe ni National Counter Terrorism Center kana NCTC na kietete vamwe ngwatanio ingi tangwatanio ya nthisia Ulaya EU na ene yandangi na indi kibikitwe ni yumbe kana delegates mana mbewa mana ili kuma ndiki wathukanio cia ile mbeta ya Afrika na indi maovo ameasia kwa ivinda ya mbe ile mbeta ya West Africa kana ngalikoni uthuloni wa sua wa ile mbeta ya Afrika ni mabikite nthini wa kikaloki na kilani cha unena ni cia undu ile mbeta ya Afrika zitona ukwatana kwa vamwe na kukitana na siko cia umamai na ni kavindani kala muno ile mbeta ya West Africa ithitwe na maua ni makundi ma Boko Haram
nayo East Africa ina maua ni Al-Shabaab, nayo Central Africa ina maua ni makundi ala media wa mayu kitana katikati wa Islam na Kristo, makundi ma antibalaka kati wa makundi yangi na indi wetu kana yuki kito na usia matunda ndini wa kukitana na siko sia omamain. Dino wa page ya 15 ya Daily Nation ibobe katuni kama dhenyani wa monde na kukoneti indi mavuasimo mboli lweni President William Ruto na mutongo wa ODM Raila Odinga makoneti mbunge kwithi wa ye na ulosani mwingi na indi bega katuni kakunetwa baka andwele mekalete kivila mbunge jiti na wo na indi andikima mauvo na mamayonsa mauvo asum na indi Kenya ingime na mokolio niki ibinda taji president yokelile na ukwada na Raila Odinga manene maunduma ulosani ibandi ya Kenya mo cha uoki nimeyumitie kukutana na ulosani kana be andwala malengetwe ndini wa serikali kana utongoi waki uteti ni kana mawiki na kuibia mabitio mo ulosani na indi kindo twende na kuatiana nacho ni kana tuone kisa kumya modhia na ata hivi zangu ni ya The Standard mavola malengetwe uito dino wa page ambe no mavuasu makoneti siku yusia ulosani bebisa wa President William Ruto na mutongo wa ODM Raila Odinga na indi maukulio maingi kumela yolo wa siku ila sithi itwa igwa ni ukava wa executive wengwatanio na alama kwete mbau serikali ya broad based na indi mavome kulia yoniki serikali yithi twayikumbele unasi kombingi no mitokito na ina maunduma fertilizer na angema kuete mauta mako ya bandhi ya Kenya na kwithiwa mainengane ilovia mbingi makanisani na iwanzani kulame okomana na NND na indi mokule maingi muno ni mokeletwe zo serikali ni yumite kukutana na ulosani kana ni kuona tuvavila twe methoni ma andwalangi na mayona matingi ala mendini wa methomo na indi asumu mavola manengetwe uito log in their eyes mone mene itingi ila si methoni mo matanesa kwamba kusembania na tuvavathi twe methoni ma andwalangi kana tongo ya langi. Dini wa page ya keli ya The Standard ni mavo makumacha na indi mavo measia kana sha ni yungamisie wau mabake nyala methi itwe mayenda kuthiko manda uiti ndisianza na indi kisa kimwe kinengana itwe bani cha kamwana kamwe kalake na ukuwa miaka 5 na kena thina wango na meka laki sioni cha pipeline musini wa Ilovi kamwana ka indi ketwe kanabe mundu mwene yumetie akaithie 1.9 million na yosha yibangilima na 5 ne kanaka twawe ndia inti ya akakekwe uiti wango na indi itina wakwitha serikali inaungamisie awauma ba Kenya kuthi ndisianza kamwana ka yuke muisione nundu wakwitha dona una nenganae ilovia isu nuna ise wendesa kwetela na enengana ilovia isu kwa awauangi ala menda kutetheka na indi shana yo yase kitumi cha kwika uo kana kuungamia wau kuthi ndisianza ni kwamba kwenda umana yo masibitali ala maendete kuitewa mailiata ni masibitali mapetukithie ni serikali sianthi isu sianza na indi ni kindu cha umacha kuona kamwana nikeiwa na na be mundu yumite kukaivya ngalama na sha ibikia na kuungamia kiu nukwitha yu musei wako Lilian Ng'ang'a ya siandese we atona kumya ilovia ingeva onetha ishani kuivangilima na 5 mezo metiklia kuthindi sianza ndese umya 1.9 million va nundu wa kwitha isu ana una yana kwata nundu usini waisie either ainengane kwa awauangi kethi wa serikali ndi kwenda wauma Kenya maithindi sianza. Ithangoni ya karatu ni mauvo makonetie koti na indi numwendie daktari munene wa kwika uthinzi miyaku wa serikali Johnson Oduor na ataalamu angeli maundu mauiti mabike mbe wa koti kwima tukumi ngolathi mumaine we 10 kumya ukose wo kukonia kikuo cha Jeff Mwathi ula indi utwika kana ni nephew wa mwini wa mbadhi sia Mungithi Samido ula watiwe ni thayo akwi mwaini wake ile mwaka ni 2023 nyumbani ya DJ umoita wa DJ Fatso na indi
nitina wa kwithe kwani yendeye ilaitongwewe ni senior principal magistrate kotini wa Milimani Rose Edompi na indi nimendeka mavike kotini usimuthanyani wa iyo na mai mauvika na vala indi yumu amulo humiwe mailite ovika ingi matukume ngwele na yimwe mwaini we 10 kuelesya kila mesi kana ukunikiliwo undu monie kila monie kumana na uthinzi wamwe wa Jeff Mwathi usiotwika indi watiwe ni thayo wa mama yasa kana eyikiilie ndilisiani ithanguni ya kana ya The Standard mauvo makonetie munini wa president Professor Kithure Kindiki na indi kule ilaiva ikulitwe ni wenu no toboa kwikithia kana ni wolotwa ingi kutwika munini wa president mwaka ni wa 2017 President William Ruto akabikia ona umolo taingi kutwika running mate wake na indi gitwika kana kiene kiyumililie muno ila manakomanite atongo ima Kenya Kwanza na chama cha ODM kwiwa kwambelilia na indi gitwika kana kiki na umililwe ni mutongo iwala ingi bunge nene Kimani Ichung'wah yase kana indi nukwenda kuona Kindiki undu nuiyelesia itina wakwitha ICA ni fire na ni noma basi kana nimekwenda kuona kwisila uneni wake kana cha woki ni fire na ni noma na kana uneni wake ukatuma asa kuwa ingi kutwika running mate unyivanini wa 2017 Kindiki nuto naitha ambiyo ukunwanza kitu ni utuma yetho ni kana tuone ithanguni ya thanthatu ni mauvo asuma ende yete ma president kusevya nzama imwanya ya kukunikila siko sia ulosani na indi when the pot calls the kettle black kana binda ila mbiso ikuita mbeleka maisindano la muyuno yo executive yenda kwa sendethi itwe yikonia na siko sia ulosani ni mbunge nibe utwika bailo bya inengana wani kana mabitukithie metatala imwe kana mabitukithie sindu ila si kuendesya serikali nene kana serikali sia county ikulio nene we ula withia wa ayumia ilovia no mbunge ndamba kumia ilovia ni kana bitukithie sindu si ukonia executive mbunge ndamba kumia ilovia bitukithie sindu si ukonia serikali sia county o wilovia isi umaba lazima si the siuma o serikali ni sunene ukabani wa executive kana ukaba executive then wa serikali sia county na indi akatuonekana nikisa kusia matunda kana indi akenya no kwenda akoba kwa langi kana kuonethwa besi ko siendeye tesia kukitana na ulosani then wa page ya muonza no movo wasuma endeye na indi mwene kivila wanza mayambunge ya maundu ma miao ila ini ukonanua yuba nene na siko yusya ulosani netongwe wene mu yumbe wa Tharaka Gitonga Murugara nema mwendie president au miliokose wake yolo wa kuweta kana nimethitwa mayikonia na siko sia ulosani na yombunge ya Senate kwa muthanyani wa hiyo nimendie president au milembe wa mo na kunengane ukose wake kuelesya kila wa wesi kumana na siko isu sia ulusani mauvasuma maithanguni ya nyanya na indi ayumbe undumwe na maseneta ni matisisie kumungutho la president kuma kibelani kethiwa indi nunwende na mwabini ya balaingi na matisisie kumabetanga maspika mambunge yusi elimo zizwetangula na Amason King kethiwa maibiki ya na kusamon kana kumya mwamulo kwa president abike mbe wa mbunge isu ila wendeka la ithanguni oye ya nyanya namo ayumbe menda president ondo mwana Raila Odinga mawete ayumbe asu mekwasia methitwa mayokonania na ulosani kana kunengane ivaki then wa page ya kenda ni mauvo makonetie ulosani wa kimanza cha bilion miongo ina na kenda dono ili 49.2 billion sia mubea wa Kenya Power ila si utwika indi ikueleka itomekite ata ndini wa uthoi wa stima kuma kwa andwala masewa sia mwaki moyene kana independent power producers IPPs na indi wetweka kana ilovya isu ikueleka nesa itomekite ata ithanguni ya 10 nivo mavuala ni naunenga mei ithanguni ya Daily Nation makonetie livoti ya mwiko masau maslikali na zingathungu na ulokwa sia indi ilovila sithitwa inengano ni Madonna ikueleka itomekite hata vandhi ya Kenya na indi kukilia mokulio maingi
nundu wa kwitha pai wonanio wa undu ciithitwe itumika. Thini wa page 10 ni mwani mauvo macheva makonetie kuwathwa na kuwa kwa ula wa Clark wa mbunge ya Siaya ula unotwika indi anathiwe kuma tukwe 18 mwaini wa nyanya thini wa ngusanisyo na indi tina maofisa ma polisi mesa kwitha kana ula matha ni Felix Isaac Olwero ula indi wa Clark wa mbunge su ya Siaya na ni mundu notwika kana anaende na makusanya maundu maingi muno mebo maulusani ngusanisi cia kiuteti kati wa makwani ala manai kotini mamukoneti. Mauvo angi makwendesya ithanguni ya 11 ni mauvo measekana akamba nimo mashaini iyo muno thini wa Devolution Conference ila inaende kuya Homa Bay na indi ki ni tuna wa kwitha balaba na ithema ya county ya Kitui be mundu mukomo ukwitwa Penina Kavinya wokuwa miaka 63 na indi beto ya kananu balama na bikite umbano ni usuwa Devolution Conference maina oleka yamani yu nundu wa kwitha anatwa iteliwa mukamba wita wake na ula witha waindi uhulanitwe mwe na thia ikatu na wenda no wiki sukali kana ukiwanzuki na indi ndio kana wala aingi alama na bikie ndini wa Devolution Conference ni manende iwe nili uwo wa mukamba wita wake na wethi ama yunya yamani yu ya county ya Kitui nundu wa Penina Kavinya na indi yo maliuma asuma mukamba maindieva niki twaikie komona nangi mayesi kinake so bagwata isandi so bagwata na indi katuni kama muthenya wa umundi ka The Standard kendini wa page 12 na kakoneti chama cha ODM wa Nicola uende na ukusi wa na indi ebeke bo chandikitwe New Alliance kiendete ngalikwemwe na mundu omwe akwite o na D ile isobide chama cha ODM nake ungi akwite AM aendete ngalikwe yengi yaandikitwe broad based government na indi ni katuni kiona nyamwani kola wivo chamani cha ODM amuma yasia meslikalini ya broad based ange mayasia kana maislikalini na mayoneka kana ni matoneka makaseovya ngwata niyo ingi sia kiureti kana makalika sia mani ingi kwa tie thango iloenda wisome kwa uliku nonduka thibasa ni nziokethete na ni maito kana mweni witu kyokoni cha umundi tuenda umana yubindani yetu ende na kuyomba nyata aimi yani mbeu siba twailete that imanda nikanambwe yesa koka kuwa twitha twina mbeu lanzio netona kwikanesa ile mbetani ya ukamba ni nziokethete nitawa Robert Mutuku.